Lem tlang post ngai thatu te zong song chibai le vek u tun tum chu SAC thuneihna bul inṭan dan le inhlan chhawn te hring nun kan ngai thle don ani barmaram chanchin le SAC chanchin kan soi kha to e mai thang thar ten kan hriat theinan dictator bul inṭan dan chu hetiang hi ani sangka zakwa somli pariat January nili khan barmaram chuan independence kan hmu khan Parliament Democracy HT in asoi mai chin. Followed by the hoisting of the new red and blue standard bearing 6 white stars. Burma has been reborn, but continues her ancient friendship with the people of our land. Union Sarkar Pacha Sa Chuan Kumsom Palichung Rau Arela Sangka Zakwa Somruk Patni March Nini Alauni A Ram Patsantu Kan Mane Patsantu Kan Man Ti In Prime Minister Unu Anman Thu Captain Pakhat Chuan Walkie Talkie Mangin Achungami Abos Ashilani Ti Atongri Atang Ashiat Thayani March Nini Sangka Zakwa Somruk Patni Zingdar Ni Vela Chuan Revolver Nena Prime Minister Inchu Ron Thlengin Anhual Deuh Ngal Maya Sipai Officer Pakhat Le Anung Zui De Chuan Prime Minister Unu Chu Achen Namun Yangon Union Lane Atang Ai Ina Lutin An Manta A Chu Chanchin Chu PM Unu Chuan Ama Autobiography Ti Mai Thei Tati Sanita Le Khabua Achuangani Chu Mizing Karve Ka Chuan General Newin Mashwaina in President Manwin Mong Te Kai Shwaina Civilian Sarkar Tangin thuneihna pum hlum an chu sak ngala Dictatorship in akai shwaitan ngala Tichuan vo in ni thleng main dictatorship ro relna kumsom ruk pani chung kan lo hron ta der to a General Newin chu zo te kuzung tang thup ang main rin thei tur om tokin a om thiama rin lo takin ral thuam mangin thuneihna hne chu kha ania khamizan March Nini Sangka Zakwa Somruk Pani Po Khan National Theatre Chinese Ballet Performance Po Alem Chanzia Lo Chuang Si Lovin A Enani He Thuneihna Hne Chu Chung Changa Amazing Hlaptu Te Chu Colonel Tan Singh Colonel Josu Te Annia Mo Phurna Activist Te Ero Lieutenant Colonel Chun Tin Lieutenant Colonel Singh Luin Lieutenant Colonel La Phung Te Kai Shwai Battalion Thum Te Anni Revolution Council Member Brigadier General Aungchi Deputy Commander-in-Chief of Defence Service Chuan Keini Revolution Council Te Hian thuneihna kan du wanga chu sak kan nilo ti in March Nisari Sangka Zakwa Somruk Pani Khan Dagong Hul Hliapa press release an neina asoya democracy kan hlo tlinge mo tlinglo emo boina omlo kan ram hi tlu chemai tur din muna adina wangin kan control ri mayani ti in March ni kwa Sangka Zakwa Somruk Pani Khan National Defence University a chanchin bumi tenen meeting an nei khan asoile bokani until ti hongero vo in ni thlengin rammi puiten kan latuar chu ani si hi ral thuam kengdang sipai battalion rual te po chuan soisel do hau lovin zai khata anin fin khom ta jok ma a mipui sipai ni thin kha dictator ma ni thu mangaro rel tu kuta anin letta a thuneihna inchu sakna hian ramtan thil tha a thlen reng reng lo ti chu kan vo in kho sak dan hian atifia chiang hle ani chutia ram thuneihna chu ral thuam manga an chu sak nu chuan thil thalo hlem hlet na chi sit an tu pa zela
korap taka an khosak thina wangin dikna a omto heklo punewin le asipai te chuan avoi khatnan barmaram pum thuneihna le sarkar na chu ral thuam hmangin an hne chua private economics zong te chu mipui ta ti in an chu sak le bok diktaka soi chuan sipai general te chu sak ani Sangka zakwa somsari pali dan bulpui angin Socialist Republic of the Union of Burma Pitangsu Socialist tamara nai ngan ti in closed door policy mangin newin chuan kumsom ni paruk chung zet ama policy duan athunei thei ang berin lal ashot ani Sangka zakwa somriat pariat September ni sompariat khan sipai te chuan avoi ni na atan so maung chu pai thla in tan shui dictatorship chuan minrun le ta ani tan shuya barmarama avoklal len chung chu kumsom ni pani zet arei vele bok sang ni som ni pakhat February ni khat khan min ong hlain chuan sipai chakna mangin barmaram chu avoi thumna atan thuneihna apum bil le a voina athuneihna lak vedan ero newin le tan shui te hun angot kha ani to lo ama mi nen kha chuan asang deuh hlak ani newin le tan shui te kal phunga kha chuan defense commander hi sipai dan nuaya om ani a tuna avoi thumna min ong hlai ero defense commander hi sipai dan zong chung daya a thung engkim mai hi min ong hlai thu ani vekto ti na ani contribute levela alulok rual thlop tu te captain rual telek da thariang brigadier le general khengin le loks chu mai po alani lo cheu deputy commander suwin me po in min ong hlain chu ring ti khong va in a en ngam lo nia ole chung te chuan enga tenge ngong anei voina min ong hlai hruaina hi sipai thuneihna pong latu te awanga rampum in do na lo thleng ani a dikna manga rorel le minol puite eile bar sil le fen sum le pa ya kan tlak chia chan zong song hi achi sit the tubul general newin le athla chong zel te wang ani chu wangin he SAC generation hi azung sham chopa kar phong feka phoro turani tia kan au thin ni adet ona es balanam sleng tongler a oma a omzia chu mi ate ne na in po lo hi mal som na ani ti angin mi anen in ton fu wangin engti lai emokhan lal king ang maya om thin kha a hun top na ero lung in chunga thangmoi lo zetin athi ani kha lo ngai maro coming soon chu min ong hlaya nge hi ani do na ni lintlang pos ilo ngai thla ka bangin kan lom em em ani